The General Secretary of the Central Body of the Hinyotrep Youth Council, Roy Kuparsandrem, had placed before the media a series of posters to the government and the MECL with regards to the installation of smart meters for more than 2 lakh households across the city. Speaking at a press conference held on 2nd March 2021 at the Shillong Press Club, Roy Kuparsandrem informed that a letter had been submitted to the office of the Meghalaya Power Minister James P.K. Sangma, wherein queries relating to the installation, rate and replacement of smart meters for consumer use of electricity in households in the city have been included. Submit Power Minister kalau babalik ke dor jong new smart meter kali ke jala ke jong ni long lai sha ke dor bo penerkam hakiwei pat ke jala kata kali ke jingkeli ke balengkong ke jingsai ke balengkong ke mangi kwa ban lap ban yo na ke sorkar syar wakin menteri kam yang kali ke smart meter project kabaan baru meter ke MECL kadap dah karam sudah dah ini hendak sini alamat ya kalau shedding batang hapo sa fra new argentang ila bo chair minister bo jala ong ba laweng no e kalau shedding namar ba la don ke jing kren begitu di company ba MECL ka haban seal ba nagi ko kubo nagi la patai bo nila ba MECL ka sharam ki spa crore ki public sector undertaking dong sarkar jala kalau power grid nepco kumta ter temata nalor bala don pakaram Syuk karang kabadu aspak lai par kuru fengka ban nang pendak pram syuk ya kami sian jadi kali kalau ba la fishim ya karang pihak amon siu nang lu video ya la bisa ban siu kata aspak lai par kuru kawin ko pangin ngimsyai kalau ba manu ban siu ya kador jang tahu smart meter la ka sarkar jala kan siu la ka MECL kan siu nei siu ni consumer dala di sima hoi kim siu ya kalau belum relasi pemerintah kasih bersorka kata kendai hajar saus pak saus uwe smart meter dan install lagi yang dijangki lada japa usniu smart meter manu mensil lada long bahap lek biang banbu biang yang dijangki ya kata kajing keli kajing bersai sempat dan kadu mentah kata kali gawe kajing bersai bangi kuat menap banyo dan sorka suami banyak syakmat yang ini projek kalau lada usniu kebalikon kalau manu mensil ya kador dan kendai aja saus bingka but ladas new manu ban replace nani ban kalian manu beri ban ba yang di klik nak bentar ban siu lada don gojik new